U subotu predveče, a to je bio 17. novembar, osu sneg. I to onaj pravi. Nastavi da pada celu noć, pa grad osvanu pod debelim snežnim pokrivačem. Zahvaljujući radnicima javnog komunalnog preduzeća Komunalac, već u toku noći glavne saobraćajnice očišćene. Nemojte se ljutiti ako je vaša ulica još uvijek pod snežnim nanosima. Sjetite se, dok vi spavate u svojim toplim sobama, neko na ulici lopatom čisti vaš trotoar. A po zakonu i ljudskoj pravdi vi trebate da očistite sneg ispred svojih radnji, dvorišta i radnih mjesta. U parku ispred željezničke stanice njih dvoje. Ona vragolasta, zasipa ga grudvama, on se džentlmenski povlači, ali kad ga zaboli, nahrani je snegom i obori u celac. Ona se ne da i još žešće juriša. Umore se i onda nastavljaju put. Oko staze kojom se prilazi željezničkoj stanici debela naslaga snega, a ona suva, jer je projektom predviđeno njeno grejanje, kako bi putnici po ovakvom vremenu mogli bezbedno da uđu u stanicu. I to grejanje radi. U stanici malo putnika, peron pokriven. Još nešto ima da se uradi, da se potšije, ali štiti. U 13:30 stiže voz iz Požege. Sačekaše ga pregledači kola, manevristi i otpravnih vozova Sreten Vasilijević, poznatiji kao Sreta Srbin. Sve po propisima. Jedino sat na peronu stoji. Pokušavali da ga poprave. Kad ga skinu, on radi, čim ga okače, on stane. Izgleda ne prija mu visina. Krećemo kroz grad i preko Plavog mosta stižemo na Ljubiteljski kej. Zvali nas stanari Lamele B u Knićanovoj ulici, broj 22. Pred gradom tabla na kojoj piše da će radovi nadgradnje biti završeni 1. maja 2007. godine. Stigli do krova, majstori otišli i ostavili alat kao da su na doručku, pa će svaki čas da se pojave. Nisu udarili prozore, ni vrata za terase. Pa kroz šupljine pada kiša, a sada i sneg i ta silna voda prolazi u stanove. I to kome? Starim i bolesnim ženama. Uzalud postavljaju sudove i skupljaju vodu. Propada im parket, nameštaj, tavanica i zidovi. Da je izvođač radova postavio na otvore bar plastičnu foliju, do ovoga sigurno ne bi došlo. Očigledno, njihova muka ga ne interesuje. Njih dve, Milostiva Pavlović i Nada Aleksandrić, bespomoćne drhte od zime i poboljevaju. Zaplakuju se i kažu: svaki dan zovemo izvođača radova Marijana Albijanića. Ne javlja se. Kad se javi, mi ga molimo da dođe, a on tera inat. Kaže: neću da dođem i kvit. Mora da u ovoj zemlji postoji neko ko može da pomogne i zaštiti ove starice od samovolje i avašluka, ljudi koji su, da bi dobili dozvolu od njih za nadgradnju, mnogo obećavali, a gotovo ništa nisu ispunili. Najbolji komšija Žiko Ivanović i danas bez dinara naknade čisti ceo Ljubiteljski kej. U dvorištu kuće Milenka Kostića Kola deca napravila sneška sa fudbalskom loptom i crveno-belim šalom bojom fudbalskog kluba Borac. Ojužilo pa mu ispalo jedno oko, ali ne mari. Danas lepšeg sneška nismo vidjeli. Dostavnim vozilima odobreno je da samo u ranim jutarnjim časovima mogu da uđu na parking i dućanima dopreme robu. Ovaj zakasnio, pustili ga da prođe, zaglavio prolaz, pa čitavih pola sata nije moglo da se izađe sa parkinga između robnih kuća. Možete zamisliti šta su sve govorili vozači. Stalno pričamo, nije lepo švrljati po zidovima. Kada vidite na zgradi u centru grada, na uglu Glišićeve i ulice Hajduk Veljka, ovaj kukasti krst, sigurni smo da se naježite i onome koga je naškrabao ne pomislite ništa dobro. Ali ovaj na kome piše čovjek je veliki onoliko koliko može da oprosti, sigurno vam nije mrzak.
Da znate, ne niču breze samo u ulici Mogući. Evo ove dve izrasle u oluku zgrade Pariza. Vreme je ne da se poseku, nego da se iz ovog rasadnika izvade i zasade u parku. A šta će biti sa ovim, verovatno će živjeti dok traju ovi podupirači. Najstarije obdanište u Čačku zove se Poletarac i nalazi se u ulici Hajduk Veljkovoj. Podignuto je uz pomoć tadašnje vlasti i dobrotvora daleke 1928. godine i zvalo se Dečije zabavište. Deca koja su u to vreme dolazila na čuvanje i igranje nisu imala obroke ni spavanje. Na fotografiji koja je snimljena 1932. godine grupa devojčica koje su, ako su žive, prabake ovoj dečici. Danas je drugačije. Mlađi već ručali, umili se i legli. Neki već spavaju. Nema dovoljno kreveta, pa je dobar i dušek na podu. Starija grupa ide na pranje ruku, odlaze u trpezariju, ručaju, pa će u svoje sobe na odmor. Gordana Belić, upravnica ovog obdaništa, sa vaspitačicama Oliverom Simović, Snežanom Kovačević, Brankom Moravčević i drugim osobljem ulažu mnogo truda da u ne baš komfortnim uslovima omoguće mališanima što bolji i srećniji ulazak u svet odrasli. Svoj posao rade sa puno ljubavi i odgovornosti. Bez tih uzvišenih osjećanja ne može da se radi sa decom. Poznajete li ovog čoveka? Daleke 1938. godine došao iz Kušića da uči trgovački zanat kod čuvenog Jezdimira Matovića. Šegrtovanje nije bilo kao danas izučavanje zanata. Prvu godinu pomagao gazdarici u kući, oko dece, čistio dvorište, radnju, trotoar i polovinu ulice. Cepao drva, prvi ustajao, ložio vatru i donosio vodu. Kasnije počne da uči pravi zanat. Kad se zakalfi, tad već bio svoj gazda. Vredan, izbio na glas, pa se trgovci otimali za njega. Mogao da bira, pa izabere, pređe u radnju Dragutina Vasovića. U tom otpočne ratna oluja. Uz mnogo sreće preživi. Posle oslobođenja radi kratko vreme u autoprevozu, onda prelazi u trgovinsko preduzeće Inex Stjenik. Postave ga za poslođu. Tu ostao do penzije. Oženi se divnom, dobije ćerku Slavicu, a 1956. godine napravi kuću u Obilićevoj ulici. Kao trgovac bio omiljen i uvek nasmejan. Uslužan, neposredan, njegova deviza je bila mušterija je uvek u pravu i za njega može sve. Ljubitelj sporta, 10 godina bio član uprave fudbalskog kluba Borac, a u to vreme nije mogao svak da bude član uprave. Ostalo zapamćeno da iako je imao besplatan ulaz, uvek kupovao kartu za Borčeve utakmice. Danas je u penziji, imao nesreću da mu žena divna pre 2 godine umre, ali nije ostao sam. Sa njim je kći Slavica sa svojom porodicom. Danas mu je 82 godine. Pre par meseci imao tešku operaciju, uspeo da se oporavi i svako jutro ide u pekaru i unucima kupuje doručak. Opraštamo se, on kaže, ništa mi nije teško, ti znaš koliko ja volim mladost i decu. Dobrivoje Glintić. I think to myself, what a wonderful